Ngibingelele ngiphinde ngamukela abaqala ukuba kwiMalusi TV bese bengakhohlwa ukucindezela u-subscribe button. Ubaba uJoe udla uthi ubengalindele ukuthi ngase kube wuye ongcwaba u-Irvin Sihlophe. Ubeke ahlale naye axoxe naye athi ufisa kube wuye oyomngcwaba, kube wuye oyophatha uhlelo kodwa akusenzekanga. Ezami zonke lezi uyazi lakhe okwenzekile ukuthi sathi sosuka ngo-7 eThekwini sengifonela umeya wami waSolundi umgazi ebuza ukuthi thathe isikhathi esingakanani ukuza ehadini ngathi mina i-hour la ngibone khona ukuthi ngilahlekile ngithe kodwa ngase ngibuye ngifuna ngafonela amaningi beku-4 ekuseni ngafonela uSiphongo ngithi Siphongo kambe ama-hour mangaka ukuze ehadini wathi 2.5 ila ngibone khona ngempela ukuthi ngilahlekile kodwa ke phela okwenza ukuthi ngilahleke ukuthi noma ngangeza bengingasakhumbuli ngangizitshela ukuthi mina ngeke ngiseza angithola ithuba lokuthi ngiphinde ngiye kuba Irvin ngesizathu sokuthi ngathatha ngokuthi ngoba mina sengimdala seliyoshona vele ilanga u-Irvin uzongcwaba mina ngakhuluma naye ngathi yabona Irvin uma umndeni wami ungenalo ibhokisi elihlaza njengale lokhaphethi batshele bangcwabe ngesikhumba nje kuphela bangangifaka ebhokisini ngifuna ngoba wena oyobe u-program director wangalelo langa ngimangalileke mangithola ngizwa ngolakhe nasixoxa ethi u-Irvin wacela ukuthi angcwatshwe ngebhokisi elimhlophe ngokombala ngisho ukuthi mina ngangimtshela ukuthi ngifuna enjeni ukuthi ufuna elimhlophe akasekho ku-Irvin sihambile ubanike manje ozoba u-program director wami lakhi angifuni ukukuthwesa isiqalekiso uyobona nawe ukuthi wenze njani ngoba angifuni ukulibiza igama lakho ngithi ngicela wenze ukuthi ngoba mhlawumbe nginesiqalekiso enginaso sokuthi bese kuvela khamba wena kuqala futhi kunami angifuni ukusho njalo ngicela nawe ufunde kwezakho ukuthi ngithini ngithatha ithuba ukuthi ngibingelele umndeni wakwaSihlophe